Dobar dan, dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju gdje predstavljam PCT Truhajker iz Hrvatske. Ko bi rekao je? Bog Željko. Bog. Evo, daj se sam predstavi. Ja sam Željko, imam 42 godine, iz Zagreba sam i nadam se da ću postati truhajker uskoro. Hoćeš sigurno, osim ako se avion ne pokvari, a valjda neće. Jel? Uglavnom, ovdje smo da te malo predstavimo, da ljudi nekako vide ko si, da ih namamimo da te prate, sigurno ćete mnogi ljudi htjeti pratiti, pa eto, čisto jedan mali razgovor. Daj nam za početak reci prijašnje iskustvo. Misliš u hajkanju općenito ili u malo dužem hajkanju? Whatever, okay. Što god ti misliš da je... Pa znači, od uvijek sam volio malo više ići u prirodu. Prije sam išao, znači, biciklom, nekakve male šetnjice i sve, a zadnjih nekoliko godina baš intenzivno planinarim. Član sam planinarskog društva Željezničar. Sa njima sam prošao i školu, pa sam se malo ohrabrio i na malo ovako zahtjevnije izlete, malo i opasnije, pa sam onda išao i u visokogorsku školu. I tako, to me sve ohrabrilo zapravo i na malo dulja putovanja, tako da sam 2015. godine išao i na Camino de Santiago, koji, sam po sebi nije nešto zahtjevan u tehničkom smislu, niti opasan u nekakvom planinarskom, ali neka malo duža šetnja. Jedno od duljih putova na koji sam se uputio su isto i Slovačke Tatre. Koliko je to bilo? Pa to je bilo nekih 100-tinjak kilometara koje smo prešli kroz 5-6 dana, ali ima baš lijepih prijevoja preko kojih smo se penjali, doline, onak prekrasne sa ledenjačkim jezerima i sve, i to su bile nadmorske visine već preko 2000 metara, što je ovak dosta zanimljivo i atraktivno. To ću napisati vrlo brzo. Da. Prekoračiti. Dakle, bio si na Caminu, ti si kaminist, kako se zovu? Oni Peregrino. Peregrino, tako je. To je bilo dobro iskustvo. To je bilo odlično iskustvo. Prvi puta sam zapravo imao tako jednu jako dugu, višednevnu hodnju. Do tada su sve izleti bili onako 1, 2, maks 3 dana i moram priznati da je to osjetno drugačije. Čovjek se nakon nekoliko dana ufura u totalno jedan drugi mindset, totalno jedan drugi pogled dobije na sve. Ovo sve do 1-2 dana nekako ne stigneš se još odlijepiti od svog onak svakodnevnog života i tamo kad je najbolje već se moraš vratiti. A ovdje baš prođeš onak jedan malo dulji put, od nekakvog ushita do nekakve katarze, krize. Potoneš, kriza i sve, i onda se onako ponovno uzdigneš i sve, i to mi je baš bilo jedno baš novo iskustvo. Nice. Kad si čuo za Pacific Crest Trail? Zašto Pacific Crest Trail? Pa za Pacific Crest Trail sam prvi puta čuo tamo negdje 2014. Kad sam gledao onaj film Wilds Reese Witherspoon. Da, ja sam jedan od onih. I Ljubica je. Da. Zapravo sam se malo više još zainteresirao za njega kad sam proučavao te nacionalne parkove zapadnog dijela SAD-a koje sam jako želio već dugo posjetiti. Pa sam onda gledao koji bi bio najbolji način, jer donekle me ne privlači ići onako turistički, masovno što turisti vide i hodati onako nekakav najzanimljiviji dio traila sa 1000 turista, nego bi više volio vidjeti ovaj neki malo zabačeniji dio gdje nema toliko puno ljudi. Da. I onda sam saznao zapravo tako da postoji PCT koji povezuje hrpu tih nacionalnih parkova u zapadnom dijelu SAD-a koji me privlače. Tako se rodila ideja. Odlično. Se bojiš nečega? Pa bojim se, mislim bi bilo da se ne bojim. Najviše se bojim zapravo stvari koje su mi nepoznate, jer u planinarenju sam se do sad već susreo sa brojnim problemima, hodao po snijegu, po ledu, vježbao sam i to sa cepinom i sve. Ono čega se najviše bojim su ti prelazi bujica i tih potoka koji bi ove godine mogli biti opaki zbog puno snijega, sa čime kod nas nemam iskustva, jer po Hrvatskoj, po Sloveniji gdje najviše planinarim nema takvih bujičnih potoka da vježbam te prelaze. Ali to je prilika da izrastem, da izvježbam nešto, da prekosim svojim strahovima. Da. Dobro, cool. Osim prelaza preko rijeka, jel se bojiš, ne znam, na primjer,
vršiti nuždu u prirodi? Pa ne, sa time imam iskustva dosta. Ne, to definitivno ne. Pa bojim se možda nešto što je izvan moje kontrole, recimo da se ne ozlijedim, da ne dobijem nekakvu ozljedu zbog stresa produljenog, opterećenja, svega, da možda ne iskrenem nogu ili tako nešto. Da li se bojiš kad hodaš po Zagrebu da se ne spotrgaš pa da nećeš moći ići? Pa tu se čak manje bojim, zato što imam osjećaj da mi je nekako pomoć dostupnija i da imam priliku stati, izliječiti se i sve, a tamo nekako znam da to neće biti opcija. Ali sada prije PCT-a da li se toga bojiš? Da li se sada prije PCT-a? Da. Na to sam počeo misliti prije 1 mjesec dana, dok planinarim i dok idem na posao s biciklom kao, joj, samo da sad ne padnem, šta sad padnem, svi planovi padaju u vodu, sve. To sam ja imao. Fobije, hodam po gradu i gledam u kamenčiću. To ne smijem stati na kamenčić. Da, to je to. Da li se bojiš možda, ljudi me često pitaju kao Amerika, kriminal, lijevo, desno, se bojiš kriminalaca u šumi? Pa ne bojim se, zato što najčešće ih u šumi nema. Najčešće u šumi sam do sada nailazio na full normalne ljude, entuzijaste, hajkere kao što smo i mi. A rijetko možda kad se prelazi nekakvom naselju i sve, pa onda bude nekih malo onak čudnih i sumnjivih likova, ali generalno gledano ne bojim se toga. Nice. Daj mi reci, za ovakav put se treba dobro pripremiti, pa gdje si skupljio informacije, kako si s tim dijelom? Ljubica je više kako zovu to Amerikanci, Winger, ne? Mm-hmm. A ti si više, koliko sam ja uspio skužiti, studiozno pristupio. Ljubica je sva u strahu, jer kak se Željko dobro pripremio, ja niš ne znam. Ti gledaš na to? Ja sam jako puno proučavao na internetu, pogledao sam i nekoliko tih videoblogova poznatih blogera, čisto da steknem dojam kako je to tamo i da dobijem nekakve njihove savjete, znači od ljudi iz prve ruke. Kupio sam onaj priručnik od jogi koji je prilično dobar, ima dosta informacija u onom početnom dijelu od toga kako se pripremiti do onom stražnjem dijelu gdje ima informacije baš o samom putu, gradovima, šta ima gdje. Mislim, dobro, to je sad ko telefonski imenik, to ne možeš sve naučiti, ali sam taj dio cijeli skenirao, tako da imam te informacije onda u mobitelu da mi pomognu. I mislim, nisam se prestao pripremati još uvijek, gledam svaki dan nešto novo, saznajem. Na Facebooku su grupe dosta jake gdje ljudi razmjenjuju informacije, međutim tu treba dosta isfiltrirati već informacije, jer dosta ima tog poticanja, strašenja ljudi, to od ljudi koji nemaju iskustva, koji nikad nisu hodali pa se plaše, pa se onda potenciraju ti njihovi strahovi, tako da treba malo promijeniti zrno soli. Da, potenciraju, ne. Sjećam se kad sam bio u Idlewildu, onda je najavljen snijeg na San Jacintu, na tom području cijelom, i zaista drugi dan smo krenuli i sa Koreancima sam bio i zaista je padao snijeg, ali bilo divno. I onda kad smo sišli dole, drugi dan sam ulovio internet i gledao sam komentare i bili su komentari, ne idite na San Jacinto, 1,5 metra snijega, bilo je ovoliko snijega, možda ni toliko. Svi su dizali paniku, onda smo mi koji smo prošli komentirali da idite ljudi, nema straha, nije takav snijeg. Da, ove godine je malo drugačija situacija, na San Jacintu ima još uvijek puno snijega od ove zime i strašno je klizavo, tako da sugeriraju da se ne ide, ali bilo je par dobrih videa koje vidim da su objavili ljudi koji se razumiju u to, gdje su prošli i točno je pokazali su klizišta gdje je netko odsklizao dolje, već se desilo i nekoliko nesreća tamo gdje su morali spašavati ljude, tako da, ali nadam se dok ja dođem do tamo da će se to istopiti. Ma trebalo bi. Tako. Ja inače kad me zanima nešto na Pacific Crest Trailu, da li ima snijega, kakva je godina, ili ima vode, onda tebe pitam. Ne idem na internet. Da, ja sam gotovo svaki dan na tim stranicama post-holer i gledam koliko posto je trenutno, jel se za koji postotak smanjilo. Gle, poslao ti par puta link, kao si vidio onak, da, vidio sam, ok, viš ti, neću slati. Sve znaš. Svaki dan provjeravam. Pitao sam i Ljubicu,
postavljam praktički slična pitanja, baš ono nekako da ljudi mogu vas usporediti, nekako da vide različitosti. Zašto ideš sam? Pa prvenstveno idem sam zato što niko nije bio dovoljno lud da ide sam. A drugo, pa ne znam, mislim da je to neko putovanje u kojem većinu toga odradiš sam, upoznaš ljude tamo koji su sličnih svjetonazora, koji ti odgovaraju zapravo po brzini hodanja i po načinu komunikacije, humora, po strategiji svemu, opskrbe i to. Tako da mislim da je to jedno dobro iskustvo. Šta ja znam, mislim da to je zapravo jedno putovanje koje u biti prolaziš sam. Čak i kada si sa nekim, većinu dana si možda sam u svojim mislima i sam se opet moraš brinuti za sebe. Ne smiješ se previše oslanjati na druge, jer svatko bira za sebe najbolji put i ne kažu uzalud ono hike your own hike. Da, iako ja sam dosta često se šlepo na tuđem znanju, pogotovo kad je u pitanju voda. Onda bi došli do izvora, ne da mi se sad gleda di ima voda, vaditi tam svoje te informacije, papire, onda bi pitao, di je sljedeća voda? Da, uvijek netko zna. Svi znaju, osim mene. Tako da dobro je došlo tako, tuđe znanje. Kako su bile reakcije tvojih bližnjih? Pa naravno, ispočetka onako veliki jedan strah od nepoznatog, nerazumijevanje razloga zašto uopće idem, zašto bih želio otići sad daleko od njih, negdje gdje će mi možda biti teško i gdje ću se izlagati opasnostima i sve. Imali su jednu negativnu reakciju prema tome, skoro pa sam dobio intervenciju kao trebaš se skulirati i to, ali s vremenom kako su saznavali sve više informacija i kako sam im ja davao sve više informacija, ta reakcija postala još negativnija. Samo su imali još veći strah, jer kako sam pokušao zatvoriti jedan taj strah, otvarala su se 3 nova, kao nema problema, neću se odskliznuti, nosit ću cepin. Nosit ćeš cepin, zar tamo ima stvarno toliko leda? Ne, zašto sam spominjao uopće cepin. I tako, ali mislim da su u konačnici se pomirile s tim da me ne mogu odgovoriti od toga. Vidjeli su da moji razlozi nisu zato što sam prolupao, nego zato što želim doživjeti nešto lijepo. Uspio sam ih uvjeriti da sam poduzeo sve potrebne mjere predostrožnosti, već me poznaju da sam dovoljno pametan da ne idem glavom kroz zid, da ću znat procijeniti situaciju koja je opasna od neke koja nije i da ću donijeti ispravnu odluku u pravom trenutku i shvatili su da su ti njihovi strahovi iracionalni, da je to nešto sa čime će se oni morati nositi. Naravno moram nositi i satelitski komunikator i javljati se svaki dan da sam živ 2 puta ujutro i navečer. Koji imaš? Uzeo sam Garmina, tako da mogu i primati poruke za svaki slučaj i čini mi se kao možda pouzdani nekakav izbor, a nije nešto pretjerano težak. InReach, jel? Da, InReach mini, onaj mali, tako je. Tako je, znači ne treba mi za potrebe navigacije, nego više ta komunikacija i trekiranje točaka gdje se nalazim periodički svako par sati će poslati preko satelita i morao sam mojima omogućiti na karti da me gledaju, da me prate, da vide da se točka pomiče i to. To mi je poznato. Ti si, Željko, po struci ekonomist, tako je, kao i Ljubica, ali radiš u banci. U jednoj zapravo informatičkoj firmi koja procesira kartično poslovanje za banke. Kako u Hrvatskoj naći posao, izgubiti ga pa ga ponovo naći, naučna fantastika, svim ljudima je to prepreka. Često na predavanjima mi se ljudi ljuti su na mene kad kažem da svako može ići. Ne može, neću naći posao kad se vratimo. Kako si ti to riješio? Pa moram priznati da sam dosta dugo razmišljao sam sa sobom da budem spreman na bilo kakav ishod koji dobijem kao reakciju svojih u firmi i bio sam spreman znači na opciju da me puste, znači da mi uvjetuju nešto ili da me ne puste. Šta to znači za mene? I odlučio sam da ću u tom trenutku, ukoliko me ne puste, dati otkaz i jednostavno nakon toga pokušati naći posao. Međutim, kada sam došao u ljudske resurse kod nas i direktorica ljudskih resursa prezentirao svoju ideju, prvo je nastao neki muk. Ja sam na trenutak mislio da žena doživljava moždani udar upravo.
Nakon čega je ona jednostavno reagirala ono kao koja fantastična ideja, to je super, mi želimo biti firma koja potiče naše ljude da ispunjavaju svoje snove. I ja sam rekao da znam da to uzrokuje probleme u organizaciji posla u svemu, ali ona je rekla, ma ne, to je kao jedan malo dulji porodiljni i ne vidim razloga zašto firma ne bi mogla podnijeti to i izdržati bez tebe taj neki period. Ako se dobro organiziramo, mi sve to možemo. I takve su bile reakcije i dalje, znači morao sam ići razgovarati i sa direktorom firme, jer on je taj koji potpisuje takve zahtjeve, odnosno odobrava ih. On je isto imao jako pozitivnu reakciju, jer je i sam je hajker, voli planinariti i penjati i sve, tako da je razumio. I ja sam mu se zahvalio što je odlučio tako, na što mi on samo odgovorio kao, come on, vidim ti to u očima, da te nismo pustili, dao bi otkaz, na ovaj način ćeš nam se možda vratiti. Da. Tako da zapravo sam imao jako pozitivno iskustvo i mislim da bi firme trebale stvarno razmisliti o tome da omoguće nekakav način. Vani to postoji, kao uzimaju sabbatical year, znači godinu nekad kad se mogu posvetiti ljudi sebi, malo proputovati, vidjeti, odlučiti što dalje. Firme tu mogu samo profitirati, znači mogu dobiti nazad zadovoljnijeg, lojalnijeg radnika, a šta mogu izgubiti? Čovjek bi možda i tako otišao, ako je nezadovoljan, ako ga nešto muči, ako ima neki san koji toliko jako želi, ništa ga ne bi spriječilo. Da, apsolutno se slažem. Tako da moje iskustvo je stvarno bilo pozitivno i tu moram se zahvaliti njima, jer super. To mi ipak daje nekakvu sigurnost da kad se vratim da ipak me čeka neki posao, ma šta je u tom trenutku odlučio, možda stvarno na tom putu prolupam ili ne znam, sinu mi neke druge ideje, odlučim da želim nešto... Odlučiš se vratiti istim putem. Pa da želim nešto drugo u životu, opcije su mi otvorene, ali opet imam tu opciju, imam tu neku sigurnost da se imam gdje vratiti i da me čeka moj posao. Ne moraš odgovoriti na sljedeće pitanje, koliko love imaš? Pa ušparao sam dosta na računu, zato što sam ziheraš, ko hrčak, zadnjih par godina trpam, samo da mi ne usfali tamo, jer ne želim da to bude razlog zbog kojeg ću se morati vratiti, tako da sam zašparao i više nego dovoljno, a nosit ću nešto malo sa sobom u kešu, pa ću tamo dizat na bankomatu, jer ne želim ponoviti tvoje iskustvo, hodati sa $2.500 po SAD-u. Da, kad sam ostavio na golf terenu u WC-u. Novčanik. 15 minuta kasnije. Gdje je lova? Da. Srećom pa je to bio relativno sigurno mjesto. Da, i nije bilo uopće ljudi koji su išli na WC u tom trenutku i onak, wow. Dobro, znači nećeš nam reći koliko imaš love, ljudi bi to jako voljeli znati, ali dobro. Ja evo, može se saznati. Ja mislim da treba otprilike kažu $5,000 do $8,000 da je potrebno za PCT. Sad to naravno ovisi o navikama ljudi, znači da li si želiš priuštiti malo više luksuza u gradovima, da li želiš promijeniti neki komad opreme, pa te onda u tom trenutku to malo košta više da naručiš neku topliju vreću za spavanje, ili to ovisi koliko često želiš cipele promijeniti. Znaš, puno to može utjecati. Kažu ljudi neki da su uspjeli sa 2000 prehodati cijeli PCT, ali ti su morali baš jako frkat i kopat po hiker boksovima. Da. Sretao sam takve hodače. Uglavnom to su mlađi ljudi, 18-19 godina. Nakon srednje škole ili tek nakon fakulteta nemaju još neki stalan posao i onda idu su na malo tight budget, oportunisti. Da. Dok ima ljudi koji kažu da su potrošili po $12,000, $15,000, u svakom gradu su si priuštili nekakav hotel, nekakav wellness, nekakvu klopu, malo ostale 2-3 dana u gradovima i tu se onda troši dosta novac. Ja se onako računam na tu neku srednju opciju oko $8,000, uštedio sam i malo više, onako just in case da se nađe ako... Da, ja sam u Kanadu došao sa $40. To nije bilo zabavno. Vjerujem da ćeš ti bolje rasporediti svoj novac. Kad krećeš? Krećem na put u četvrtak ujutro, znači letim preko Frankfurta za San Diego, to je 11.4. A 3 dana kasnije, znači 14.4. baš počinjem hodati.
Ideš u San Diego kod Scout i Frodo, jel? Tako je, najavio sam im se odmah 14.4. čim sam, u 11. mjesecu kad je bilo 15.11. kad smo dozvole ovoga dobivali, odmah sljedeći dan sam se najavio, prijavio sam se za taj datum, molim vas, blokirajte mi smještaj, da ne bi slučajno nestalo. A imaju ovi prekomorski, imaju prednost kod njih, to je činjenica, ne? Pozdravi ih. Budem. Da. Dobri ljudi. Pisat ćeš blog? Tako je, pisat ću već blog. Pišeš, jel? Počeo sam nešto malo pisati, više da se malo onako uhodam i da možda malo ekipu zagrijem za ovo, a i da ja malo dobijem iskustva u tom pisanju i kak je to i preko mobitela ovoga pisati. Ćeš pisati svaki dan, kak sam ja, ili... Pa razmišljao sam probati pisati svaki dan, skinuo sam si WordPress aplikaciju, tako da mogu offline pisati kad nema signala i onda kad dođem negdje, samo mogu uploadati, malo atačirati slike i uploadati, tako da mislim da bi to moglo biti praktična opcija, više radi sebe, da imam nekakav kao dnevnik svoj događanja, a i radi svih svojih prijatelja, poznanika i ostalih zainteresiranih da me mogu pratiti, da se ne moram svakome posebno nešto javljati. I to će ti ostati uspomena, par excellence, definitivno. Vrhunska stvar. Dobrodošli u kviz trivija o Pacific Crest Trailu. Naš natjecatelj je Željko. Dobrodošao. Hvala, još bolje te našao. Ljubica nije htjela sudjelovati u kvizu i rekla im daj da to prepusti Željku, i on sam rekao ok, onda ću Željku. Htio sam napraviti da imamo ko ima više ovoga boda. Znači pobjedio sam u startu. U startu si pobjedio. Ok, pitanje broj 1. Koliko ima milja od Northern Terminusa do Manning Parka u Kanadi? 8. Tako je. Točan odgovor. Molim vas. Moj konačan odgovor. Pitanje broj 2. Pero koje ptice se ne smije uzimati nađe li se na tlu i zašto? Orlovo pero. Zašto? Nagađam. Nemam pojma. Zaštićeno je ili nešto. Dobro, ali zašto je zaštićeno? Nemam pojma, to si mi stvarno. Pola boda. Zato što je to sveta ptica Indijanaca. Samo oni smiju uzimati perje orla. Dobro da si mi rekao, evo nisam znao. Da, ne uzimat. Znaš zatakneš si za šešir i lagano, $5,000. Zatvor. Budžet se naglo smanjio. U kojoj se divljini Washingtona nalazi glasoviti Knife Edge? Knife Edge. To ti je ona slika s moje naslovnice knjige. U Washingtonu. Fakat ne znam. Goat Rocks Wilderness. Okay. Dobro. To ćeš znat kad se vratiš. Na koliko se metara nadmorske visine nalazi Bridge of the Gods? Na 50-ak, to je najniža točka na PCT-u. Točno. Dobro. Koliko je dubok Crater Lake? Znam da je jako dubok, ali sad u metrima ne znam točno. 500. Još više. 580. 580. Da. Dobro, ajde, može, evo 500. Nije ono da si rekao 1000. Ili 72 metra. Da. Može, evo. Znam da je dosta duboko jezero, ali ne znam točno ovoga dubinu. Dobio si bod, evo, imaš sreće. U kojem se gradu održava manifestacija PCT Days? PCT Days je, nije to u Kaliforniji odmah na početku? Ili ne, to je u Oregonu, što nije. Pa gdje, ne znam ja. Ti si u kvizu. To sam odlučio da neću ići na te PCT Days. Ja sam Tarik Filipović. To sam odlučio da neću ići na te PCT Days. Ne mora znači da ne trebaš onda ne znati gdje je. Je li to u Cascade Locksu ili nije? Je. Cascade Locks, onda znači na granici Oregona i Washingtona. Točno. Što je to HJOH, odnosno HYOH? Hike your own hike. Znači. Dobro, ovo je fakat bilo lagano. Koliko otprilike koraka prehoda PCT True Hiker od Meksika do Kanade? Pa otprilike 6 milijuna negdje.
Odlično. Plus minus milion. Da. Ovisi koliko uspijevaš ustopat nekoga, koliko sam hodaš. I koliko se voziš na traktoru. Ili jašeš konja. Gdje se najčešće dobije službena bandana generacije, odnosno marama? U Casa de Luni. Šta moraš raditi? Moraš plesati za nju. Čičing! Češ plesat? Naravno. Odlično. To se ne propušta. To ne. I onda te još Teri po guzici opali, ali dobro, to kao da to svi zažmire na jedno oko. Ako se ide prema sjeveru, s kojim gradom zvanično počinje Sjeverna Kalifornija? Sa kojim gradom počinje Sjeverna Kalifornija? Ima 3 riječi. Toliko tih mjesta, čovječe, sad se trebam sjetiti ono gdje je, a... Što već kad se izađe iz Sjera negdje tamo... Je li to onaj Old Station nešto? Nemam pojma. South Lake Tahoe. Na South Lake Tahoe. To. Ja, da. Tamo ćeš se dobro najesti. Ko je prvi probio Forester Pass? Nije tak teško kako zvuči. Neki Forester. Gospodin Forester. Da, gospodin nije, Forester. nego su šumari. Dobro, ovo je netočan odgovor, molim, zabilježite, režija. Kako se zove opskurni restoran u Kennedy Meadowsu? Gdje ćeš ići surfat? Opskurni, zove se onaj Grumpy Bear's Retreat. Bravo. I onda u autu na putu do tamo će ti objašnjavati da nema skidanja, gledanja YouTube videa, skidanja porno urodaka i tak dalje. I svaki put ćeš morati slušati i ako ne jedeš, nema surfanja. Aha. To će ti onak vrlo... Mislim da mi do tamo to neće biti problem kad hiker hunger navali. Da surfat ću se. A imaju dobre palačinke, one debele, bude velika. Vidio sam da hvale ovoga i klopu i sve. Da, nije tak ni loša hrana, koliko je loš WC. U kojem je gradu smješten PCTA, odnosno udruga koja se brine za PCT? U Los Angelesu? Sacramento. Sacramento. Kako se zove prvi vrh preko 3000 metara ako se kreće od juga? Prvi vrh preko 3000 metara. Je li San Jacinto preko 3? Je. Prije njega je, prvi je. Da, je. Što je to 24 Hour Challenge? 24 Hour Challenge, pa ima nekoliko 24 Hour Challenge, ali najpoznatiji je... Najpoznatiji je, znači, kada hajkeri pokušavaju preći što veći broj kilometara unutar 24 sata i gdje se uspjehom smatra ako pređeš preko 60 milja. To je 24 Hour Challenge. To je onaj za koji sam ja čuo. Ali, stvarno? Da. Ja sam čuo za jedan drugi. Ok, dajte mu jedan dobar Ima više tih 24 Hour Challenge-a, ima i sa pivom, ono nešto, ne znam. 24 limenke pive male u 24 milje. Da. Svaku milju piješ jednu pivu. Tako je, ali ima fakat hrpa tih challenge-a. Ono. Da, ima. Što je to ramen bomb? Ramen bomb. Pretpostavljam da je to neko jelo od ramena, ali ne znam zašto nosi naziv bomb. Još se nešto miksa nešto unutra. Se dodaje unutra. Ne preporučam. Što? Ne znaš? Ne. Mashed potatoes. Da, odvratno. To sam jednom kao ono, da nadgruvam kalorija prije nek što sam ušao u ovaj, kako se zove zadnji resupply point na PCT-u. Evo, dodatno pitanje. Jel Stehekin ili tako nešto? Stehekin. Kad sam zadnje hodao do Stehekina, onda sam to jutro kao idem još ramen bomb. Bolje sam odvojeno pojeo. Ma dobro, nikad ne znaš kako te sila natjera da moraš tako nešto jesti, ali... Da, mene je baš natjerala sila. Gdje se na trailu nalazi najpoznatiji butt glissade, odnosno spuštanac na snijegu? Pa nakon nekog od prijevoja pretpostavljam, ali sad kojeg? Ima ih stotine.
mogu na pamet nagađati, ali ne znam. Forester Pass. Nakon Forestera baš. Da. Ok, zapamtit ćeš se ću spustiti? to. Hoću. obavezno. Na barem jednom ću se nemoj to spustiti, ali Jeff i Matt nisu htjeli. I ona gleda, ste vi ludi. To moraš. Spuštat ću se definitivno, pogotovo što će ove godine biti dosta snijega, tako da svaki korak koji uštedim Da, to želiš. Po ginjecavom snijegu bit će dobar. Koje tenisice imaš? Ili gojzerice, ili šta imaš? Odlučio sam nositi cipele, znači trail runnerice, Salomonke, zato što sam njih istestirao, pa ne želim riskirati sa nekom nepoznatom cipelom. One mi pružaju dosta dobru potporu od ozdo, a od ozgo su brzo sušeće i dosta prozračne, tako da s obzirom da ćemo ove godine dosta gacat po potocima i po tom snijegu, potrebna mi je brzo sušeća cipela. Čak sam jedno vrijeme razmatrao gojzerice, ali onda sam gledao sam video od Homemade Wanderlust. Ona je hodala 2017. godine, koja je bila još brutalnija sa snijegom od ove godine i prošla je u trail runnericama, tako da definitivno se može. I definitivno gojzerice bi je ubile tamo, zato što prelaziti potok u njima značilo bi da su mokre, sporo se suše, to bi uzrokovalo žuljeve, hladne noge i otežale bi drastično, tako da smatram da je to dobar izbor, ali nisam si kao neki Amerikanci onak nakupovao odmah sve cipele unaprijed, tako da ću, ako mi se cipela pokaže ipak da iz nekog razloga ne funkcionira, dobro modificirati nešto tamo. Ćeš kupiti onaj uložak Superfit, to dosta. Već su naručeni, čekaju me kod Scout i Frodo. Odlično, to sam ti htio savjetovati u svakom slučaju, to je jedan od najboljih komada opreme koju sam imao. Ruksak? Ruksak imam Osprey, malo je teži, ali je zato Atmos dosta... isto, jel? Tako isto, Atmosa sam uzeo. Skinut ću kapu, s obzirom da ima 300 grama, procjenjujem da mi možda neće trebati, jer mi je ovo ispod 65 litara sasvim dovoljno pokriva, a ima i onu hlapnu ispod kape, tako da mogu nju kačiti. Malo je teži ruksak, ali je predobar i odlično mi leži, isprobao sam ga već kod nas na Velebitu, isprobao sam ga kad sam transverzalu po Medvednici išao i stvarno je udoban. Ne mogu uopće zamisliti da nosim recimo 15 kila u nekakvom ruksaku sa nekim tankim naramenicama koji nema mrežicu na leđima ili to. Mislim da bi to bilo mučenje, tako da žrtvujem 1,5 kg težine za udobnost. Šator sam naručio, znači Big Agnes, Tiger Wall, on je polu samostojeći šator, tako da će biti puno lakše postaviti ga nego ovi što se moraju natezati na štapove za hodanje. Također, znači opet žrtvujem malo težine, malo ću nositi veću težinu, radi koliko je težak? Pa ima negdje oko 1,100-200 sa podlogom, tako da nije teži, ajmo reći duplo od ovog što neki ovi ultra hiper light da nose, ali mislim da je ipak kvalitetniji, udobniji. Mislim, ipak će to biti moj dom 6 mjeseci. Tako. Ja sam znao susretati ljude koji su tarpove slali doma nakon 2-3 dana, nakon prve kiše, oluje, pakiraju te Pa da. ultralight šatore i kupuju si Big Agnese. Tako je, svjestan sam da nećemo uvijek imati idealan teren neki za postaviti šator, niti će tlo uvijek biti pogodno za zabijanje klinova i onda je dosta bitno da šator stoji sam od sebe. Dok ovi tarpovi baš zahtijevaju na jedno 6 do 8 točaka da ga se baš idealno nategne da bi on uopće stajao. Jak puše vjetar, zaboravi. Tako je, ako puše vjetar, to je mission impossible, tako da sam opet, to je bio jedan malo ovako trade-off, malo veća težina, ali opet veća udobnost, sigurnost, lakše i brže postavljanje i... Nice. Dobro, Željko. Hvala ti kaj si došao. Hvala tebi što si me pozvao. Kad se vratiš, ista stolica može? Može. Čujemo sve živo šta si proživio. Želim ti puno sreće, sama činjenica da ideš je velika hrabrost, ludilo, ne, stvarno čestitam ti na hrabrosti i zavidim ti. Hvala ti. Ja bi išao ponovo, samo da mogu, možda koji drugi put i uživaj na putu,
Pozdravim i Kaliforniju i Give me 5. To je to.